aloe vera ngatharai barok pitik ha sepang aloe vera ti aloe vera ngalatun bak ngalari ke pangkanang nomor bang pendem kan yo ini hakabangan le Facebook ban peni ya kasih do so tak mo kampan ini pun ikut hai ke so kan pen bahaya kasih do te kawai ban pot ya ini aloe vera ngapendem kam hakabangan shet yang ban yang siu mo ban ya ban penduna ya kajing hapus siu dia ban peni kloi dia siu gitu kiba kamus yu mo kilong dry ka skin dia tadi pendem kam dak aloe vera lada pipit pendem kam ta ujar support de kam penjili ya kasni jompi lada kila ban de wala kapor de ngasuk tra tabangan rio aloe vera de rei hakani kapor de ngan warna syapi kumno bangan shet yang ya usiu ban like na kajing hapus ni ban sange ya kajing hapus ni bat kala ban peni klo ya kajing hapus ni jompi tangga po ang kayo lang nilai kayo mo perlu saya don minta batna hadu bakut bangan shet ni aloe vera dia mentah ngakot mo ini aloe vera ni kapor ngakot mo ini ngakot ni balak kam yau tada tung hakando uni ukham he ba te nomor bahasa ni shlong namdar jakatung atung ha hiu ni ngal ade pot kat ni dei ke yo uni dia ngan sai chua hadi nam tangan soal lo ni di bentang nam tangan sa grain de saya do lambat na hadu panakut kan ka video pun no bang share de kan punya lebih tahu sini ya uni mata pedingan sai chua yo ni hadi nam to pedingan sakot nam sai ikut ba hakani kapor ngam sedang no ban shet ya ka umpeniang uniu de aloe vera ubang ala de site la de penkut te nga hangni ngan ai upian nang ta urun usieng te ki umpeniang pade kani ka umpeniang bam te nang ta pade olive oil te castor oil coconut oil bat vitamin E capsule ten kum ni te yak uni using pade ngan kho snap ngan yu na ta upiat ru te ngan sagrai ikini barok khoi te hadin nang tangan sachet te perlok saya don lang ban nga do banga shet ya kene ko umpanya ada pisngo don kantang benta ban sushi tang benta yala de simet de sisenta ya ko umpani pila ban penon kam aloe vera tang kendian te upiat tang uwei te using pila ban ai tang kat ni la ne siteng kat ni romo kat tu teli unu using kum tu te nang ta umpanya pila ban ai kat ba pis ngodon kam la siteng ne sibun yo uniru castor oil siteng yakani nang ta olive oil rupila ban ai tang kendian reha kani kapor pan namal adun ki palok jonga ki balaong yang ong penset den sa ko umpeniang namar bakia haps ni palat te na takadau ngala set kambun mentamo te saya pait bat hadu bakut banget te hakade kap yu kadia ngan otri ye unik na masuk hapor bagrain yo aloe vera ngan otri kuni te unik grain ni bah ngala de grain ni bah ye unik mo te hanya udon using aloe vera bat unik te ngan grain diang kubre sibun dia ki barok ki parlok ki ba peyai kersian yang ngana kapor sya kapor kubre sibun dia ki barok ki ba pe ka channel jonga te nga ai kubre ke pangru na benta kitu ki perlok ki bayo resi ki berang pe mai ka channel jonga te sngoba kersian yang ada ka ba like ba subscribe share deru te hakne kapor ngan warra ya pi syapi umno bangan chat ya ko umpeniang ban pen duna ya kajing haps new ban pen mi klo yu snyu de kani da pila ban
tak tista ya uni peniang kamu tang hapo artayau kamu ulah pensang ya ya kajing hapus ju jopi te ka penni ru namar mensua nengkong ya ladi hi mensua hakapor ba usnam arhaja kat khandai usju jo nga ulah hap do te ngala persyang kumdia kuntai bangan wat kumno bangan syek ya ko peniang bangan penmi biang usju te menta usju jo nga ulah ami biang no te hang ne ngala dep grind untuk kumangala pen imne aloe vera terus ing ba upian dia ngala dep grind ni bah dia mentap dia ngan sesdam ban syet no ya kan ya tingin ya pe thu bah kumno bang syet ya kan kum phania dia mentap ngala ngan pun thu ya ka ngan on ya ka stu dia ngan pun ya kan ka dia hadin nang tu umdai ban syet daerah jangan dia ngasih perut saya ka kumni te ndi ban set direct haka dakan ya dakan ya ka yu dakan ya ka kiu makan sa ingkong no kani ka kani pi uni aloe vera upiat we hamni re te ladangan set hani ngasupen tenang ngasupen i tang nakato nakajing saat jong kani ko na makan nemdu dengan set ini hitungan ini te hangni pede ngan kle ya kini ini udah olive oil hamnya dengan air kan ini dari yang bam dengan air yang bam dengan castor oil ini di vitamin E kapsul ya ngan i baun kam kelarong susu sak biar teh hadin nang to pede kum to kumba kasan bini de ngan siat beang dia kan kala long teh ngasiat ya kan ni kum tu kumba sau posan bini de mah ngala de ya dia kan ni kum pnyang menta kala long baik kala kelarong bini de siat hi hayeng em desa siat kunni hatu banda kelarong mo dia menta kalau long rakawai dia kalau ikum bah dia kan ikum penyang kalau syok bah dia uni usbo ulong punya dia hakapor bah kita em bisa dapat kublai sibun ya pi baro ki belayadon karena do basdang bangasyet ya kan ikum penyang bat kumjuru ngai kublai kerpang ru na bentak itu ki berang pek tema ya ka channel jonga dia kublai sibun ya kajing kersan ka jong pi dia uni penyang pin kelan ya usnyu umde ban pin kelan ya usnyu andre ban bu hakiten rajong usnyu di sini uni usembo em bu hakum kini em pelit untuk serta hakini benta de ndala de ngang tu te pila ban masak cukup basan minit ya ka kli kenang bakan ka sebo bakan ni umpen yang kan ngambah rajong usnyu de ngatarai pipi sotrat ya kan ka channel jonga de semua bahasa ya komen semua umno kalong saya komen jangan dan kita kibala terakhir artayau saya komen jangan lah kalong ni em kataka rukom siat umpan yang kajonga de kublai sibun ni fi baro